Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. U našem mozgu, otprilike u sredini, postoji malen organ o kojem znamo vrlo malo. Zove se epifiza ili pinealna žlijezda i nismo potpuno sigurni koja joj je svrha. U gotovo svakoj kulturi na svijetu postoje reference na treće oko. Vjerski ili mistični koncept nevidljivog oka odmah iza čela daje nam posebne moći da imamo pristup budućnosti i da razgovaramo s bogovima i duhovima. Hindusi ga definiraju kao ulaz u duboko unutarnje područje, dok taoisti tvrde da je to energetski centar koji se koristi za prilagođavanje naše svijesti vibracijama svemira. Epifiza ili treće oko često se naziva i glavnim sjedištem duše. Organ nalik šišarki igra važniju ulogu u tijelu nego što se u početku pretpostavljalo. Između ostalog, odgovoran je za stvaranje hormona spavanja, melatonina i serotonina. Stoga je epifiza koja dobro funkcionira vrlo zanimljiva za astralna putovanja. No današnjim načinom života epifiza postaje sve kalcificiranija. No postoje brojni načini na koje možete aktivirati epifizu. U ovom ćemo videu pobliže pogledati kako funkcionira aktivacija epifize. Šta je epifiza ili pinealna žlijezda? Ja ću u videu koristiti epifiza izraz, jer mi puno bolje zvuči nego neka žlijezda. I da vas napomenem, ako se već niste subscribe-ovali na ovaj kanal, vreme je da to sad uradite i tako podržite moj daljnji rad. Hvala puno. Kao što sam malo prije spomenuo, epifiza je maleni organ sličan šišarki, koji se nalazi otprilike između očiju, u diencefalonu. Nevjerovatno je važna za naše mentalno, fizičko, ali i duhovno zdravlje. Na primjer, ona je odgovorna za interni sat ili kontrolu spavanja. No posebno zbog današnjeg, ponekad vrlo nezdravog načina života, epifiza se počinje kalcificirati i smanjuje svoju funkciju. Ovo je početak procesa fizičkog i mentalnog starenja. Za opću dobrobit i duhovni razvoj trebali biste reaktivirati epifizu. Kako funkcionira epifiza? Epifiza otpušta melatonin i serotonin i dimetiltriptamin, poznat kao DMT. Melatonin i serotonin reguliraju ciklus spavanja i budnosti. Melatonin se više oslobađa noću kako bi signalizirao umor organizmu. Serotonin se naziva hormonom sreće, koji se tokom dana sve više oslobađa. Poboljšava raspoloženje i istovremeno ima opuštajući efekat. Serotonin i melatonin su neurotransmiteri. Oni su odgovorni za osiguravanje transporta električnih impulsa iz nervne ćelije u nervnu ćeliju. Tako služe kao spoj živaca. DMT se javlja u malim količinama svuda u prirodi. Ipak DMT se smatra vrlo jakim psihodelikom koji je na zapadu kao i kod nas strogo zabranjen. Pa čak i ako postoji mali dio u vašem tijelu koji proizvodi epifiza. Ovaj materijal nam je toliko zanimljiv jer povećana razina DMT-a olakšava ulazak u druge dimenzije i na taj način doživljavamo astralno putovanje. Aktivirajte epifizu za izvantjelesna iskustva. Dakle, ima smisla reaktivirati epifizu ako želite naučiti astralna putovanja.
Tako možete kontaktirati duhovna bića ili putovati kroz vrijeme, kroz povišeni nivo DMT-a. Rečeno je da tijelo oslobađa DMT uglavnom pri mističnim događajima ili pri rođenju i smrti. Također otvara potpuno nove misaone strukture i senzacije. DMT nudi idealne uslove za vantjelesno iskustvo. Kako aktivirati epifizu? S vremenom se epifiza dramatično smanjila. Prvobitno je bila duga oko 3 cm, danas je duga samo nekoliko milimetara. Osim male veličine i naš trenutni način života znači da se epifiza također kalcificira i stoga ne može pravilno funkcionisati. Ovi faktori uglavnom uključuju fluorid, kofein, duhan i alkohol, visoko prerađena hrana, to jest brza hrana, rafinirani šećer, također su štetna polja zračenja sa mobilnih telefona, interneta i tako dalje. Fluoridi posebno nanose ogromnu štetu epifizi. Uglavnom se nalaze u kuhinskoj soli, mineralnoj vodi i komercijalnoj pasti za zube. Fluoridi se postupno skupljaju u tkivu i otvrdnjavaju epifizu. Izbjegavajte ih koliko je god moguće. Dakle, ako želite aktivirati epifizu, trebali biste izbjegavati sve navedene stvari, što je više moguće. Doduše, bez svega navedenog nije baš lako, ali je moguće jer za sve postoji alternativa. Ali nema drugog načina. Osim toga, uklanjanje kamenca epifize može se dodatno podržati redovitim izvođenjem sljedećih tačaka. Redovito čišćenje debelog crijeva za uklanjanje toksina i rasterećenja jetre. Pijte 2-2,5 litra izvorske vode dnevno kako biste mogli izlučiti dodatne toksine. Redovno izlaganje suncu. Sunčeva svjetlost može aktivirati epifizu također. Detoksikaciju jetre uz pomoć, na primjer, korijena maslačka ili drugih gorkih tvari. Kaže se i da pjevanje pomaže, jer vibracije glasnica aktiviraju epifizu. Meditacija je također izuzetno efikasno sredstvo aktivacije. Na ovaj način možete se svjesno koncentrirati na područje gdje se nalazi epifiza tokom meditacije. Dakle, postoje brojni načini na koje možete aktivirati epifizu. U osnovi radi se samo o uklanjanju toksina iz tijela, a ne u dodavanju novih. Tada epifiza može postupno funkcionirati sve bolje. Zaključak, aktiviranje epifize pomaže pri vantjelesnim iskustvima. Epifiza je organ koji većina ljudi podcjenjuje i izuzetno je važan za fizičku, psihološku i duhovnu dobrobit. Uz pomoć epifize tijelo regulira ritam spavanja i buđenja, a povećana proizvodnja DMT-a povećava vjerovatnoću vantjelesnog iskustva. Međutim, današnji način života dovodi do smanjenja i kalcifikacije epifize, tako da sve manje funkcionira. Izbjegavanjem određenih toksičkih tvari poput fluora ili duhana i alkohola, te detoksikacijom tijela, epifiza se može postupno ponovo dekalcificirati. To će imati ogromnu korist za opće blagostanje, a vjerovatnoća vantjelesnog iskustva se izuzetno povećava. Samo aktiviranje epifize naravno neće dovesti do vašeg prvog astralnog putovanja, kao magijom. Za to su vam potrebne određene tehnike, pravilan stav, a posebno malo strpljenja. A te određene tehnike možete pogledati na ovome kanalu, gdje imate linkove u opisu videa.
Hvala vam na gledanju i do idućeg videa. Veliki pozdrav!